Minembwe yongeye kuba ahantu hibandwaho cyane mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri inshuro uwahoze ari Vice President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Azarias Ruberwa avuga ko abaturage bo muri Minembwe n'uduce twa Plateau cyangwa mu misozi miremire bongeye guhura n'ibitero bikomeye birimo ibisasu bya drones nyuma y'igihe avuga ko hari hashize hafi amezi abiri ibintu bisa n'ibituje. Ariko amagambo ye ntiyagarukiye ku bitero gusa. Ruberwa yavuze ko abaturage ba Minembwe bafite ikibazo cyo kugera ku masoko k'ibikorwa remezo byangijwe kandi ko hakenewe iperereza mpuzamahanga kugira ngo hamenyekane neza uwateye n'uwagize uruhare mu byangijwe. Yabajijwe n'ikibazo gikomeye cyane, ese birashoboka gute ko mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje intambara yongeye gufata indi ntera ku rugamba, kandi kuki Minembwe ikomeje kuba imwe mu bice by'amakimbirane akomeye hagati ya politike, umutekano, ibibazo by'amoko n'umubano wa Kongo n'ibihugu bikikije. Iki nicyo tugiye kureba mu kiganiro cyanyuze kuri Space X. Azarias Ruberwa yagarutse ku mutekano muke muri Minembwe no mu duce tw'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko yabivuze, nyuma y'igihe cy'agahenge ugereranyije ibitero byongeye kugaragara ndetse abaturage bakongera guhura n'ingaruka z'intambara. Icyo ni ikibazo gikomeye kuko Minembwe atari agace gasanzwe mu mateka y'amakimbirane ya Kongo. Ni agace kamaze imyaka gafite umwuka mubi w'amakimbirane ashingiye ku mutekano, amasambu, ubutegetsi bw'ibanze, ubwenegihugu n'umubano w'amatsinda atandukanye. Kandi ubu ibibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'abahuza mpuzamahanga bakomeje inzira yo gushaka amahoro, mu gihe kandi ibiganiro hagati ya Kinshasa n'ihuriro rya AFC M23 bikomeje mu buryo bwa Doha. Kwa 24 Kamena 2026 abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hamwe na Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bari bahuriye i Londres maze bagaragaza impungenge ku mirwano ikomeje ndetse n'ingaruka z'ibitero bya drones ku baturage no ku nzira y'amahoro. Banashimangiye ko hakenewe ko agahenge kakurikizwa koko cyane cyane hafi ya Minembwe. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Niki gituma Minembwe ikomeza gusubira mu ntambara n'ubwo ibiganiro by'amahoro biri gukorwa? Kugira ngo dusobanukirwe neza tugomba gusubira inyuma gato. Minembwe iherereye mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, ahantu hamaze imyaka myinshi harangwa n'amakimbirane hagati y'amatsinda atandukanye y'abaturage n'imitwe yitwaje intwaro. Ikibazo cy'abanyamurenge nacyo cyagiye kiba kimwe mu bibazo bikomeye kandi bikomeye cyane kubiganiraho muri Kongo. Abanyamurenge bavuga ko ari abanyekongo bafite uburenganzira bungana n'ubw'abandi banyekongo, ariko hari politike n'imvugo bimaze imyaka bitera impaka ku bijyanye n'ubwenegihugu bwabo n'amateka yabo muri Kongo. Izi mpaka rero ntabwo ari nshya. Mu myaka yashize ikibazo cya Minembwe cyageze no ku rwego rwa politiki y'igihugu. Muri 2020 icyemezo cyo gushyira Minembwe ku rwego rwa commune rurale cyateje impaka zikomeye ndetse Perezida Felix Tshisekedi aza gusaba ko icyo cyemezo gisubirwamo kugira ngo habanze hasuzumwe imipaka n'imiterere y'ako gace. Kuva icyo gihe ikibazo cyakomeje guhuriza hamwe ibintu byinshi: imitwe yitwaje intwaro, ikibazo cy'ubutaka, ubwenegihugu, umutekano w'abaturage n'ibirego by'uko ibihugu byo mu karere bigira uruhare mu bibera muri Kivu y'Amajyepfo. Niyo mpamvu iyi mirwano yongeye kuvuka Minembwe ntabwo iba ari inkuru y'umutekano gusa, ihita iba inkuru ya politike n'umutekano w'akarere kose. Ruberwa avuga ko ikibazo cy'ubu gikomeye cyane kuko abaturage ngo bafite ikibazo cyo kugera ku masoko. Iyo abaturage batagishobora kugera ku isoko, ikibazo ntikiba kikiri ku rugamba gusa, gihinduka ikibazo cy'imibereho. Umuntu ashobora kuba afite amatungo, umusaruro w'ubuhinzi cyangwa amafaranga, ariko niba inzira ijya ku isoko ifunze kubera umutekano muke, ibyo byose bishobora gutakaza agaciro. Ruberwa kandi yavuze ko hari amazu, amashuri, ibitaro n'amatungo byangijwe. Ibi ni ibirego bikomeye kandi bigomba gutandukanywa n'amakuru yemejwe n'iperereza ryigenga.
niyo mpamvu yasabye iperereza mpuzamahanga. Icy'ingenzi hano ni uko mu gihe amakuru menshi ku rugamba ava ku mpande zihanganye, hakenerwa uburyo bwigenga bwo kugenzura ibyabaye, kumenya ahatewe, abateye n'ingaruka ku baturage. Ikindi kintu cyagarutsweho ni uruhare rwa Twirwaneho. Ruberwa yavuze ko umutekano wa Minembwe muri iki gihe ushingiye ku mutwe wabitwaje intwaro wa Twirwaneho, aho usobanura nk'uwavutse mu myaka 9 ishize ugamije kwirwanaho. Ariko aha naho hari ikibazo gikomeye. Twirwaneho ni umwe mu mitwe ivugwa kenshi mu makuru y'umutekano mu misozi miremire, kandi uko uhagaze muri iki gihe bifitanye isano n'imiterere y'imirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kamena 2026 amakuru yatangajwe yavuze ko habaye imirwano hagati y'udutsiko tw'uyu mutwe hafi ya Minembwe, ibintu byerekana ko nawe ufite ibibazo by'amacakubiri imbere. Hari n'andi makuru yavugaga ko FARDC yari yongeye gufata ibice bimwe byo mu misozi miremire byari byarafashwe n'ihuriro rya M23. Twirwaneho ibi bigaragaza ko imiterere y'ububasha ku butaka ikomeje guhindagurika. Naha ibintu birushaho kuba urujijo. Iyi mpande nyinshi zivuga ko zirwanira kurengera abaturage. Ikibazo kiba ukumenya niba ibikorwa bya gisirikare koko birinda abaturage cyangwa niba ahubwo bibashyira mu kaga karushijeho kubaha kanini. Mu magambo ye, Ruberwa yanenze cyane uburyo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje gukemurwa. Yavuze ko kubijyanye n'u Rwanda, we nk'umuntu uvuga ko areba ibintu nk'indorerezi ariko bireba inyungu z'akarere, adashyigikira igitekerezo cyo gushaka amahoro hakoreshejwe intambara. Yavuze ko amahoro ashobora kugerwaho binyuze mu ntambara cyangwa binyuze mu biganiro, ariko ashimangira ko atashyigikira inzira ya mbere. Iyi myumvire ihura n'ikintu gikomeje kugaragara muri gahunda mpuzamahanga, gushaka guhuza ibiganiro bya politiki n'uburyo bwo kugenzura ibibera ku rugamba. Muri Kamena, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeye gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington, ndetse bemera ko hagomba kubaho kugabanya umwuka mubi cyane cyane hagati ya Minembwe. Muri Nyakanga ibiganiro byarakomeje no muri Geneva, aho impande zombi zaganiriye ku gushyira mu bikorwa amasezerano, harimo ikibazo cya FDLR, ingabo z'u Rwanda n'uburyo bwo gushyiraho uburyo bwo kugenzura ibyemezo byafashwe. Muri Kanama nabwo inzira yarakomeje. Kwa 12 na 13 Kanama, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa babo bongeye guhura, banaganira ku buryo bwo kongera igenzura ndetse n'igenzura ryishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ariko Ruberwa avuga ko ikibazo ari uko ibiganiro bya Doha bimaze igihe kandi bidafite umuvuduko yifuza. Yavuze ko abantu bashobora kwibaza impamvu impande zose zidashyiraho gahunda ifite igihe ntarengwa n'ibyemezo bisobanutse. Kugeza ubu Katari ikomeje kugira uruhare mu biganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23. Muri Kanama, Katari yatangaje ko irekurwa ry'abantu 15 bari bafunzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryabaye intambwe yo kongera icyizere hagati y'impande z'ibiganiro. Ibi byerekana ko ibiganiro bitarahagarara, ariko nanone ko inzira yo kugera ku mahoro yuzuye ikiri ndende. Ruberwa yanenze amagambo yavuzwe na Martin Fayulu ku Banyamurenge, ayita amagambo ateye isoni kandi asaba ko yakurwaho. Aha tugomba kwitonda. Kuba Ruberwa yamaganye ayo magambo n'igitekerezo n'igisobanuro cye cya politike, ntabwo bivuze ko impande zose muri Kongo zibona ikibazo kimwe. Ariko ikintu kitavuguruzwa nuko ikibazo cy'imvugo zishingiye ku moko n'ubwene gihugu kimaze igihe ari ikibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo cy'umutekano gihujwe n'irangamimerere ry'itsinda ry'abantu akenshi bituma intambara iba ndende kurushaho. Ruberwa yanavuze ko atemeranya n'igitekerezo cy'uko intambara zose Kongo imaze imyaka igera muri 30 ihanganye nazo zaba zaratewe n'umuryango umwe gusa. Yatanze urugero rwa Colonel Nanga uyobora AFC M23, avuga ko atari umunyamurenge. Ibi ni ingenzi kuko bigaragaza ko kugerageza gusobanura intambara yose ukoresheje umuryango umwe bishobora kuba bidahagije mu gusobanura imiterere nyayo y'amakimbirane. Ruberwa yanagarutse ku kibazo cya politiki y'igihugu. Yamaganye igitekerezo cy'uko Perezida Felix
Tshisekedi ashobora kwifuza manda ya gatatu, avuga ko ibyo bishobora kongera ikibazo cy'ubwemerwe bw'ubutegetsi. Tshisekedi ubwe muri Gicurasi 2026 yavuze ko atigeze asaba manda ya gatatu, ariko ntiyigeze afunga burundu umuryango w'uko yahatanira indi manda mu gihe abaturage babishaka. Iki kibazo cyakomeje guteza impaka muri Kongo. Mu mpera za Nyakanga abantu ibihumbi bigaragambirije i Goma na Bukavu barwanya impinduka z'itegeko nshinga bashobora kubona nk'inzira yafungura amahirwe ya manda ya gatatu. Kuri Ruberwa ikibazo ntabwo ari manda gusa, ni ikibazo cyo kwirinda ko Kongo yongera kujya mu bibazo by'ubwemezi bw'ubutegetsi mu gihe igihugu kigihanganye n'intambara mu burasirazuba. None si ibi bisobanuye iki ku karere? Ikibazo cya Minembwe kirenze Minembwe. Niba imirwano ikomeje mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bavuga ko bashaka gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro, icyizere gishobora kugabanuka. Niba ibitero bya drones bikomeje gutera impungenge ku baturage, hazakenerwa uburyo bwizewe bwo kumenya uwabikoze n'aho byaturutse. Niba kandi abaturage bo mu misozi miremire bakomeje kubona ko nta mutekano uhagije bafite, imitwe yitwaje intwaro ishobora gukomeza kubona impamvu zo kuvuga ko ikenewe. Ariko hari ikindi kintu gikomeye. Amahoro y'ukuri ntashobora gushingira gusa ku masezerano asinyirwa i Washington, Doha cyangwa Montreal cyangwa Geneve. Agomba kugera no ku misozi ya Minembwe, ku isoko, ku ishuri, ku bitaro no mu ngo z'abaturage. Niho amahoro apimirwa. Niba ibiganiro bya Doha bikomeje gutera imbere, kimwe mu bishoboka nuko haboneka uburyo bwo kugabanya imirwano no gushyiraho uburyo bwo kugenzura agahenge. Ikindi gishoboka nuko niba impande zitandukanye zikomeje kutizera amasezerano, ibikorwa bya gisirikare bishobora gukomeza kubangamira inzira ya diplomasi. Abasesenguzi bashobora kubona ko Minembwe izakomeza kuba ahantu h'ingenzi mu gusuzuma niba amasezerano y'amahoro afite icyo ahindura ku butaka, ariko kugeza ubu nta gihamya ihagije yatuma tuvuga ko inzira imwe izatsinda izindi. Ikizwi nuko abaturage aribo bakomeza kwishyura ikiguzi cy'umutekano muke. Azarias Ruberwa yongeye gushyira Minembwe hagati mu biganiro ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ku bitero bya drones, ku kibazo cyo kugera ku masoko, ku byangijwe, ku ruhare rwa Twirwaneho, ku mubano wa FARDC n'imitwe yitwaje intwaro, no ku buryo ibiganiro bya Doha bikwiye kugira umuvuduko n'ibisubizo bifatika. Ariko hejuru ya byose hari ikibazo kimwe kigomba gukomeza kubazwa. Ese amahoro Kongo ishaka azaba amahoro yanditse ku mpapuro, cyangwa azaba amahoro abaturage bo muri Minembwe n'ahandi bazumva mu buzima bwabo bwa buri munsi? Kuko igihe amazu agikomeza gusenywa, abaturage bagatinya kugera ku masoko, amashuri n'ibitaro bikagira ikibazo cyo gukora, kandi imitwe yitwaje intwaro ikaba igifite uruhare mu mutekano, intambara ibitararangira. Ruberwa yasabye icyo yise amahoro y'intwari ku mpande zose ziri mu ntambara. Kuva Minembwe kugera Fizi, Baraka no mu tundi duce twa Kivu, ikibazo gisigaye ni ukureba niba abo bose bafite ijambo ku rugamba bazemera gutera intambwe imwe yo gusubira ku meza y'ibiganiro. Kuko ku baturage ba Minembwe amahoro ntabwo ari ijambo rya politiki, ni ubuzima.